Mbo sasa rero ukuntu bimeze nyine nari ndimo ndagenda ndeba niba hano hanze yakoze amasuku. Ase ko mutakoze isuku hano hanze babyagenze gutura mukozi nago mu muhemba. Ese nibyo uri kureba? Nyine ukuntu bimeze. Cyangwa ari ibindi uri gushaka? Nari mfite agashinga. Agashinga natangije muri no minsi yego nyine kwa karimo turisiku sije ko tubari cyane urumva. Ndimo nagurisha utuntu tutu uturatuna. Ujye ukuraho se ubwo mfite hangahara urebe munsi y'igitanda tutubona. Ahubwo ntabwo se n'abahungu b'inshuti bawe ko mbizi yuko batabura bajya bagira. Ariko ubundi izo business none usiga harimo ni business ikira. Ahubwo ari n'utuntu nshaka kujya nigurukiriza akadeje nawangurije nka 5 aho ngaho. Nta iwacu nta mugize iwanyu bari yabuye. Iyi ngofero amaye mu makeya se. Nka kimaze gukwira ariko da. Afande. Ona ko noneho asibe bisuku umuntu abigushyizeho noneho abashiri basige bagushyiraho utuntu tudusuku rero nabo shaka ko barabiye. Ariko bakuntu vuba wamfuye. Ko mbona atenze sera. Ubundi siri guhiga ibiki. No umuhungu twari tugiye kugurisha. Nta muhungu cyangwa ambaye agapanuro k'ubururura. Ngo wambwira akanyuze. Nta mahoro ufite none se none wari uko wagaze kumanda byagenze bite? Wari umutegereje. Yaragiye kugaruza yiwe yasize muri ibyo bisuku. Nise kandi birakureba. Rero ubusore wibutse kwitwara akantu ko kwikingira cyangwa guhingira. Agashizera. None se warazazanye? Warazazanye. Inde. Ugiye undi kureba nyine. Kanda bibwira papa da. Mama nyine ubwo ngubwo kambanze ngende mba nutunganya neza. Komeza nyine yo waruje nanjye nigumira hano. Ko rero nawe ibintu byo kujya waje tukagenda sawa ubwo nakujyana mu rugo dore amasaha yageze yo kumugikoma. Uvuye mu rugo nani kintu mwe ubwo ngubwo raje bakudunda dunde bigire. Ari kujya dunda. Hoya nako. Barunchutse reka mbe ngumya none ari ntegereje cyane. Wese turi mu kazi. Reka ndi mu kazi urabona nta gataro kari imbere yanjye. Reka gucuruza agataro siyo business gusa ntiwaba nayo se. Inkisi. Uravuga nginyi aho subwo wewe yuriyo. Mama urabona ndi igiki. Reka tutagiye kure ndavuga indaya. Reka ndi indaya sose genda ntago ndi indaya. Narebe niba utariyo reka nigendera. Gagaruka gatatu fukana. Ariko ubundi ntagiye mwemera akazi mukora. Ubundi se ko mbona uri gukura hakaboko ikindi tuvuganye ni ntago wemera akazi waje gukora. Emera ubundi nakazi. Ariko nde kunkora. Jewe urankora twavuganye. Harabanza kumva se ko woroke. None se ibyo ngibyo urabyumva turabanza nakasha hari igihe ushobora kuri mu kagatare nemeye uri mu kagatare. None se ubundi kuri kunkora ko bimeze bitego. Ntago ushaka mbanza kugukoraho ngo jewe urabanza ukambwira ukabona kunkoraho bana. Okay ngaho mbwira numve. Tonze cyo we ntiwajya munsi yayo nekereza. Ufite angahe? Ahubwo se ushaka ngaho. Shaka 15. Sinamesha. Tomba nagiye munsi yayo nari. Reka mbanze numve nanjye nkubwira yo nemera. Tagwa 14,900. Iryo jana sura ari kurirahi. Ese nta nubwo natega umunyonzo mvana hano korodoro ngeze hano. Iryo jana sura rishyiraho maze ndeba banzu urebe neza. Wambonye se? Urayuzuza rega. Urayuzuza. Ngere turebe. Nireba. Mama inka data turashize none. Singiryo. Ndishyizeho. Yewe nubundi nushaka urekore ko ndangize she. Naza mugabo. Ko ndeba nk'inkoko kweli. Nagosha umwana n'umugabo. Sister ko mbona uri gushinyika nk'imbeba bya umukobwa wabaye. Isha nuri ingwiriye ibyo nsigaye mbona ndumiwe. Niriye cyane se ariko gwiriye none. Umugabo none mbonye uyu munsi nakaga. Yose uri ready twigende. None zubwo ntumerera nk'uwo mbonyera. Sensa sukangarira senga. Ngwangaye ngo se mana genda sensa. Ashwishwishwe. Kandi ubwo wabona uyitesheje ukaza kuyabura. 500 nkayabura reka maze gukora 15 y'ubusa wora aho ngaho shwe. Ari ushaka wabitekereza. Oya pegenda ntabwo byakomeye nakorera amazi uyu munsi. Sawa naribika nigende.
Umfashe. We, akuburetse ngo tuvugane masawatsi twavugana mwana. Umva. ariko biraba ari ibyungu Akumwana birunguka mani bimeze gusa sawa komera komera. Zisha. Kombona ari umusore wabizijya bana. Nakwatangire neza sha. Imbaraga z'umubiri. Ni washwini mwana. ahubwo uranda we wakintu Nese imeze biti. kandi ubu wumvuye kujya Wantangira se. aha hepfo Arahari. agaze umukobwa Ni mwiza? Agusha ngahe? ongeraho ngo none harengeje ubwiza asa nka bito paninganye asa neza None nangahe? Nangahe? nakemvikana ngiye kwa yambonye nk'umukire ukaba ushobora kugaragara nk'umukene ushobora kuguha agazaga muri 5 se. yaciye 10 n'ibyo Na 5. ndangije mu nanjye 14,900 arambwira ati azi umuntu buraho neza kumureba ngo ngo yana gukopa mwe. naho ubundi je ntabwo nagerayo kubera ko mvuye kugira Akomite ntangira nigirayo mwako. so rugiye kumanuka hepfo hari ahantu ugera hari igikuta niba ari hagihagaze hejuru muri jaride hari utuntu tw'utu urakoze cyane. Sawa. Sera hepfo. gerayo amahoro Sawa, genda guhenyo Bose nk'abantu baba badakora jaride baba babona Nushaka gukora iki mwana wawe? naje kwiruhukira papa. Kuruhuka. Mama wawe yagiye hese? Mama ntago mbizi umenya yagiye mu kazi. Ese ko ntibabuze amahoro bite? Mvuye mu kazi. Ya modoka yanjye iri mu ntuzi. Mu kinambara kwa Jadamu. Ariko siko nzi ko hano basanzwe bahagarara indaya. Byagenze uyu munsi ra. Ubwo bivuze ko usigaye uca inyuma mama. Hoya da, ndi gutembera.